Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Donna iti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Donna. Daytoy a pandemya tinang subok iti relasyon mi kini Kurt a kaayan-ayat ko. Manipod idi kolehyo kami pay. Adon dagiti nagbalin a plano mi kini Kurt. Nga anyaman ti mapasamak, saan mi nga ibatan ti tunggal maysa. Aging gaadimteng, daytoy a pandemya. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Donna. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Donna, saan kan arumwar dito'y balay? Ang mga naglibas ka manin arumwar, kat kasuswab mo laang. Inlak mo lang arudan tirida. Kasano ko mamakaruharak? Saan mo nga ay ayaban di boyfriend mo dito'y balay, ha? Unay kat ni manangan. Nag-uwi ka lang unay. Saan nga o idaytoy? Kaya't mo ang machismis ka manan kadagiti ka aruba, ha? Orayem ti resulta ti swab test mo. Hello? Babe, talaga ka di asan ka mabalin na rumwar? Saan ka nupay amabalin? O sige, ano sampay lang tagyan di tabalayo? Amo mati ni manang ko. Nag-stricto. Nurse ngamin. Ano santapay lang ti saan nga kita? Talungal daw at danton resulta ti swab test ko. Sapay ko mga ruta negative. Awan nga rod. Diyak kaya ti makwarantin. Babe, anyaman ti mapasamat. At daklat na dito'y paraken ka. I love you. I love you more. Sige nga Rodan, mapana ko nagtrabaho. Kinumusta ka laeng? Namiss ka nga minan. Okay. Aganad kay ti trabaho ma. Wen, agan nadak paraken ka. Bye. Bye. Oh, Melay, sika maggayam. Ay, unay mat ni Donan. Di nasungsungbatan ti awag ko kankwana. Saan pa'y amabalin armuar ni Donna? Taapay manang. Nagpaswab ngamin. Na-expose ngamin iti nag-positive iti trabaho da. Ha? One, iso nga awagam laangan, ha? Sige manang. Hello, Insan. Insan, nag-positive ka matgayam. Saan pa'y? Awan pa'y ti result na. Di may warwaras day tamelay. Joke ko lang. Agdanag ka man ako nakon. Amo mo ti tattao dito'y lugar tayo. Yes, ma'am. Ay, nervyosa ka talaga. Ang anyang ay, ada ka di marik ng asymptoms. Awan. Sigurado ka? Api akas la kayat mong agsakitak. Ay na, saan mo't? Ang ado ti mamis mo. Anya nga rod ngay. Sige nga, Rod. Basta ibagam to kanyak no anya ti resulta ti swab mo, ha? O sige. Oh, Kurt. Adda ka matgayam dito'y ruwar. Kakaiso na break time. Yung kasungbatan di cellphone mo. Itay pa nga agri-ring. Kasta ka di? Amangan no di girlfriend mo. Hello? Hello, Kurt. Kumusta? Ha? Ni Melay daytoy. Di nak maibusesan? Oh, kumusta Melay? Adda trabaho mo ita? Wen, adak ita dito'y opisina mi. Ay na, daytoy nga min internet dito'y balay mi. Kasla, dadahail mo. Mabaling ka di dumagas ka? Ha? Sige mo dumagas ka, kalpasan ti trabaho. Please? O sige, urayan nak dita inton malam. Oy, nagpigsamot ng internet dito'y balayo. Shh! Di mo ibagbaga daytan umay ni Kurt. Kurt,
Day boyfriend ni Donna? Uy, ni, Ha? isuritan. Motor na dyan si Mardang. Ala, inka isaga na dyan merienda. Ag-internet akpay kuma. Ay na, madamdaman ton. Inka kit din. Mas dawakan ka. Apay nga inayabam ni Kurt dito'y balayo. Anya nga ta juice titimplak. Ayan. Ay bakla, inka man gumatang iti arak. Anya? Arak, taaginom tayo kadakit. Barta kam ni Kurt? Ay na, nagadulakit din adamdamagam. Inka kit din. Awan mati makita ka diferensya ti connection ti internet yo. Ay na, bay ampay la dayt na kit. O sige, agtugaw ka kit di. Tagmerienda tayo. Agawid ako man. Itatalang agkit na. Asan mo akadwa ni Donna? Ha? Saan amabalin arumwar ni insan ko? Amangan ngamin no positive. Ay, huwag nga rod. O sige, agtugaw kan. Di ka madanagan. Saan da ka nga an-anuan dito eh? Ala, agiinom tayo. Cheers! Cheers, Kurt! Nabarta ka sana. Ayan ti cellphone ko. Si kakit di mat. Tila cellphone mo, tibir-biro ka. Abay nga awan dito yung bulsak. Itad ko inton madamdama. In charge ko nga min. O sige, Kurt. Karga akpay tabaso man. Gusto na. Nabarta ka kon. Ah? Sige kit din. Itatayo lang ang kakadwa. Agraragsak tayo. Apay akitaan na kitikas tamanang. Positive ti resulta ti swab test mo. Anya, Agsagana kan, umay da kasukunan inton madamdama. anya matan. Wen, ipanda ka iji quarantine facility. Oo, saan ka nagsangit? Mala, agrobot kan. Positive ni insan ko. Nakaamuam. Oh, basaam to yung reply ni Manang na. Ha? Naka-quarantine ni Donna? Oo, ape anaragsak ka. Siyempre, maayaban tamanan ni Kurt. Sa bagay, saan ta maayaban idi ni Kurt, gaputada ni Donna? Wan nga rod, ita, talo tayon. Hoy, di mo agagawin ni Kurt, Imo na ak nag-crush kan kuwanan niya. Kasta ka di? Si Mingit lang mat ni Donna. Iso nga iso ti inaram ni Kurt. Kasla mabasbasak, ti kayat mo ang mapasama. Di kalatan agtagtagari. Bayam asyak ti mga rangamid. Hello? No, kasta. Saan ka mabali na mabisita? Saan pa ilaang, Kurt? Anya nga rod. Kurt, adaman lang damagakan ka. Anya day ta? Pudno ka di anapan ka iji balay da melay. Ha? Day ta ngamin ti ibagbaga na kanyak. Kunana nga minamapan ko kitaan ti internet da. Kurt, aganad ka iti dayjay nga insan ko ha. Ado ti kalukwan na dayjay. Kasta ka di. Wan, iti ure ka ano man. Saan ka arumbang agtalagkan kwa na? Agaw-awis ni Melay, pare. Katno kabats ko ni Melay. Mapantay di balay da? Pare, single pay ka di? Winmat. Sige, mapantang arod. Naragsak agad kadwa ni Melay. Amok idag classmate kami. Isuti mang idadaulo iti inom. Bayam nga ag-date dagiti dua. Kasla da nagkinaawatan da. Nadlaw mo? Madlaw ko. Ngamsaan ka di? Girlfriend ni Kurt ni Duna. Akasinsin ni Melay. Wan. Bayam ida. Ay sus, narigat numamuan ni Duna dayta. Naka-quarantine ita ni Donna. Iso ang maaramid ni Kurt amin na kayat na. O anya,
Kaya't mo ba iti ara? Manungal daw asaan kayo nga agkita kini Donna? Medyo mabayag. Angem, malpas tumat lang ti quarantine na. Ay na, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Anya ko matipagsaritaan ta. Amom, Kurt, idi pa'y lang. Crush kan? Ha? Diyak amo day ta. Nimot namin doon na tinaram mo. Si kakit dimet. Ado ti lalaki di ta. Sikat kayat ko, Kurt. Melay. Aginom takit di. Ayan ngayon ni Japet. Dagijay daman no. Kadwa na ni bakla agayim ko. Hello, Manang. Oh, kumusta ka, Donna? Manang. Ada ipatulod ko akanam. Anya pa iti ka sa pulam. Oh, apay nagsangit ka. Ada nga may nakita nga impos ni Melay sa Facebook. Anya dayta? Jay pictures da, Manang. Kadwa na ni Kurt ang nagiinom iji balay da. Naglukon? Impos na dayta? Uwan, Manang. Sana bale. Dandani malpas ti quarantine mo. Kasaritam to ida. Uwan, Manang. Saan kan nga inuray ang nagawid idi rabi Pare Kurt, isungay mo na ako na. Kinapudno na. Sana ko na nagawid. No kasta. Naturog ka ijay balay da Melay. Kasanon, numamuan ni Duna dayta. Diyak mo. Ay na, agar aramid ka iti problema, pare. Ay, makamuditan. Maragsakan ak ading ko tanalpasan ti quarantine mo. Uwan nga rod, Manang. Oh, kita man dayta. Mabiit lang ko nakan ka. Saan la ko man analpas? Apay nga kasta ti ibagam. Adadak kala problema, Manang. Amo kon ti relasyon da Kurt kan Melay. Ada relasyon da. Ada siguron Makita dagi jata tao. Saan ka nga agsaw iti kasta, Donna? No nauman kan ka ni Kurt. Bye-bye amon. Oy, nalpasan ti quarantine ni Donna. Nalpasan? Agdi na magmitten, ada kayon kinikret. Siyempre, siyak kinang ibagay ti dayta. Sika talaga? Ay na nakasagana ak amang sango kini Donna. Sigurado nga apain na kadi kasinsin mo, ha? Bayam, sangwak no anyaman ti bagana kanya. Oh, Melay. Insan, saan ako makakagura? Pastra ka nagtagsarita ta. Kaya't ka matakasarita. Iso nga mo nagka. Insan. Ni, apay nga inarakop na. Amok anak kabaso na. Anya ti basol mo? Adan na pasama kada kami kini Kurt. Ani? Agdadagsan na, insan. Insan? Pakawanin na kuma. Kat na mabalin, ipabusoy mo kumakanya ko ni Kurt. Anya? Saan kami pa nagsarita kini Kurt, Mr. Lonely? Tadyak ammo, noan niya tinasken nga aramidak. Tuy pagayam mo, Donna. Pagayam Donna, ti kasayaatan nga aramidem kat kasaritam ni Kurt. Kat no pudnuman nga agdadagsan na ni Melay akasinsin mo, nasken atakderan na ti responsibilidad na. Kat sika, ti rumbeng nga ag-giveaway. At dadag iti gundawa anasken nga ag-desisyon tayo. Saan lang nga para iti bukod tayo apagsayaatan, ngem pagsayaatan ti sabali. Depende iti sitwasyon. Sigurado nga daman masaktan,
ngem nasken amaator dagiti nagkamalyan. Ilinteg para iti pagsayaatan. Bueno papagayam, ingka nanggan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Donna iti Ilocos Sur. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti madireksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.